Ke a o dumedisa hape mobuhi ke se bone moya Rama Inwane mme re mokgahlelong wa bobedi wa puisano ya rona le Abuti Poloko Mohlapiso ya tsebahalang haholo ka lebitso la hae la mmino la Minister Spokes. O itukisetsa konsarete e kgolo e tlilo ba le hakwe Maseru mona mo batlabeng a ena le metswalle ya hae ya ka Lesotho le ka Afrika Borwa ho tla thabisa Basotho. Re se re ile ra bua le ena bekeng e fetileng mo re neng re bua ka ena e le motho le rena o qadile kae ka ditaba tsena tsa mmino. Ka jeno re tlotla re bua ka konsarete eo ya hae mme ke kopa hore o itukisetse ho momamela. Mohlombe Dati. Bra. Ke a leboha. Dati. Dati. Minister Spokes. Yes sir. Mga. Dati. O tswalo le theoile wa. A sa tswana le pele ka date. Oh dati. Go bane batho ba phetola ntwe sa tseo. Go bua le setlolo motho eno potso di thata. Tsana di thata ke batlo ba patela. Ha re qale hendate hlalosa konsarete eo re yang ho yona ena eo re ntseng re lokisitse. Ntate ke a leboha. Konsarete e bitswa ka hore ke The Latter Glory e leng kganya ya morao. Jwale e tla be tshwaretswe mane le hakwe ka di 14 tsa March 2026. Mme re tla be re na le dibini tse ngata tse tswang ka ntle ho naha le tse teng ka hare ho naha ka mekgahlelo e fapaneng. Ke konsarete ya bo robedi. O di tshwara kgwedi le kgwedi ha kae ka selemo di konsarete tsa mofuta o tjena? Ke tshwara hangwe ka selemo hona nakong ena ya March. E leng hore Basotho ba sentse ba tseba he hore na o bua ka eng. Fela o ka reng nako tse tsontshong o di tshwara mona le hakwe ke a tseba ke sebaka sa maemo a hodimo haholo. Na le tse tsa pele o ntse o di tshwarela le hakwe? Tjhe ntate, ena ya hona jwale ke e kgolo ka ho fetisisa hobane re ile ra sheba lona le hakwe re bona hore ke lona le leholo ho feta moo re kileng ra ya teng pele. Jwale ke lekgetlo la pele re ya le hakwe. Ntate. Bapisa hobane o sebetsa le Joyous Celebration a kere. Ntate. Ha ke tseba ba tla dumela ntse re sebetsa le bitso la bona batho ba. Ntate ba tla dumela. Okay. Hobane o sebetsa le Joyous Celebration ka mane ka Afrika Borwa, ha o bapisa mosebetsi ona o tlilo ba le ona Maseru mona ka la 14 la kgwedi e tlang a kere. Na o ka o bapisa jwang mesebetsing o se ileng wa e sebetsa le bona? Hona le mokete o bileng teng Kimberley. Ene bana lona kwana Kimberley ene mokete ha ko sheba ke sheba boleng ba ona le setjhaba se neng se ile mo moketeng o ke ona e nka wapisang le ona re tlang hona ka di 14. Ona di dihlopha tse o feleheditseng ke a tseba tse 10 ntate. O jwalo ntate. O ka di hlalosa yona? Ke na le sehlopha sa ntate Teboho Moloi. Babuhi ke a dumela ba mo tseba haholo, o tumme haholo ka difela tsena tsa Sione. Ke na le Ausi Matsela Monyane mme o thweng ke Sindindombela o hlaha sehlopheng se seng South Africa mane ho thwe ke Spirit of Praise. Ke na le Katleho Obi le bona Mositi Pulane Maphathi ba bangata tata. Jwale le bangata. Ntate. Mpa jwale gona re la Minister Spokes a re le batho ba ba bangata bana. Re fe he gona re tla khotsofala jwang bana re ela wena ha re le batho bana re a leboha modimo ka bona ba o feleditse mpa gona re ela wena. Ntate. Ha hora ya borobedi e otla ke tla be ke hlwella sethaleng ke qala ka mokgahlelo wa pele hoba ke ya go tse ka mekgahlelo e mmedi mme mokgahlelo wa pele ke tlo bina dipina tse ka bang 27 mme mokgahlelo wa bobedi o tlatla o kena le ona re tla phomola ha re keta ho tla mokgahlelo wa pele ebe ha re phomola ho tla kena bana ba ntsheditseng ebe ha ba keta ho otla hoba motho ka mong o tlo tla pina tse 3 tse 4 tse 5 ebe ha ba qeta ho otla ebe ke khotlela hape estaleng ebe ke qetedisa mokete
ntate wa ka. e le ha mokete o tla fela ka nako efe? Ka hora ya 5 hoseng. O na le batho ba bang ba o tla fumana hore ba bina fela bjale ha fihla kalane mane a etsa motjeko a e fumana watše motjeko a o dumellane le ha o dumellane le sebopego sa mokete. a o dumellane le sebopego sa mokete atjhe o bina ha monate kwaneso fela a go lokise hantle bana ne ke shebeletse televisioneng tsena tsa difonofono tsena dikerekere tsena tsa lona tsa difonofono mo sehlopha sa mmino wa kereke e leng bagwetsana ba kwaetseng matswele le thekeng mona fela baka tsena se fela ka kereke epe ba etelletse moruti pele jale o thwe ke worship team ya teng tate jale wa utlwa gore o tla batho jalo kapa hlelo wa tla jalo tata ke kopa ke tla tlisa ka nnete gore tjhe ka kgola mobui aka utlwisisa fela hore ke mmino wa bodumedi mme bodumedi bodumedi ba bokeresete bodumedi ba bokeresete ke a le bua ntate ba batho ba apereng ka makgethe ka makgethe seng o apara fela ba sa hlahisetsa mmele o mong ka ntle dadi ke a leboha Basotho ha bana motho ya sebetsanang le ho hira diholo o hatisa ditekete ntho tseno kaofela ebe sebini sona se fihla se tsanyaola fela e ka ba mo teng o imetswe ha kae o sebetsa yona ka lehlohonolo jolo ka kile ka hlalosa hore ke bile ona wa lehako e tla be le wa borobedi mokete ke se ke na le experience mme ke ithutile hore ke hloka batho haholoholo meketeng e tjena mme ke na le komitjana e ntseng e sebetsana le ona mokete ona hobane ke ithutile hore jwale e tla ba ke tshwere ke stress ka nako ya mokete ke dubakane ebe jwale ke sitwa ho fa Basotho mmino ka mokgwa ba ntsebang ke fana ka ona ka teng. E nngwe ya mathata a mmino ya mofuta o tjena ke hore o lebella hore sente nngwe le nngwe e tla kena monyako ebe yona e lefellang ntho nngwe le nngwe athe dibini tse kgolo tse atlehileng o tla fumana hore di na le batshehetsi ho na le kgwebo tse kgolo ka mora bona tse akgelang bohashana e le hore o se ke wa imelwa ke ntho nngwe le nngwe ho tshwasang ka netebe ho tla ya semonkong kwana e se ke be kwana o tsotlola bjale ke tlo lefa ntlo batho ba be ke sebeditseng le bona koloi dijo na o bile le lehlono la go be le batho ba o tshehetsang ho atlehisa mosebetsi wa hao e le hore kelello ya hao e phole o tlotse o ipinela monate fela ka lehlono ho bile jwalo ntate ke hle ke qale ka yona Moafrika FM e mfokoleditse boima haholo mme ke lebile haholo ho Moafrika FM ntate ka kotloloho ke na le ba bang bo le High Funerals Executive Transport le Lesotho Post Bank tse di habo le dikgwebo tse ding tse ngata hape ho jwalo ntate kana digitaba e molemo eno mme e ka re he Basotho ba re mametseng ba ka lemoa hore taba ya mmino e hlile ke kgwebo ha se fela taba go lentswe le monate o tseba o le tsha monate o tseba o tantsha go jwalo ntate o tshwanela hore o sebetse le batho ba bangata ba tla o thusa hore mosebetsi wa hao o tle o nolofale hona le taba ena ya hore o kopanya mmino na hao le ditemana tse hlahang bebeleng le hona testamenteng ya khale kwana a go re fe taba eno ho bulelang concerting ene re tlang re lebile ke a leboha ntate ha ke ntse ke bala bebele ke le ka fumana mo ka ho Hagai kgaolong ya bobedi ka temana ya borobong mo neng ho thwe kganya ya morao e tla fetisa ya pele ya ba kuka taba ena e dutse pelong ya ka haholo hore modimo ke kopa o nthuse hore le nna ha ke ntse ke tswela pele
ke etsa mokete ona kganya ya hao ya morao e ke e fetise ya dilemo tse ding mme o ke o nghodise bosebetsing ona e ke tlo tla ke o etsa mme ke sebetse ka kganya ya morao ena e bolelwang ho hakae kganyeng ena ya morao mmino wa hao na ke mmino o tlosang bodutu fela kapa ebile ke mmino o fodisang mme tabatabelo ya hao ke hore ba tlang ba na le ditaba tse ba imetseng ba tlohe moo ba imolohile na ke a go tswela pele hodima thapelo ntate le yona e bile thapelo ya ka mme hona le dipina tse ding tse ke di qapileng tse leng hona babuhi ba tla di utlwa moketjaneng ono tse amanang le taba ena ya kganya ya morao ntate eo ke ne ke rapela hore modimo a go thuse batho bohle ba tlang moketjaneng ona e ske ya ba fela boithabiso empe e be le ho fola ba mpe ba fole ba imolohe ba bang ba ingwetse ba tlile mono ba ingwetse ompo o kopanele le bohloki ba dipelo tsa bona ntate ke a leboha ra le bona thank you ntate Dumelang ba se ba ratehang ba ratuwa ba se moreneng ke nna Moshana Simonkong ke nna Minister Spokes e fihlile nako yane hape the latter glory is here the 14th March ka tla be le mane la hakwe ga ntse ka thiba ka Jesu so ha re kopane mono ka bongata bo hlolang ka tla be re na le botebo moloi ga na le bo Cindy Ndombela all the way from Spirit of Praise ka tla so Obi from Spirit of Praise ga tla be re na le Kgathankonese the list is endless ba se ba ratehang ke kopa le fumane ditikete di tloa ka 250 generally di a fumana ya Competicket di a fumana ya Pick n Pay di a fumana ya Shoprite di a fumana ya Dockson Cabot mathela mono o fumane ticket ya hao ke bitsa bo hloka ke di VIP di sentse di fela ba se ba ratehang so iketsetse molemo modimo a mpolekele lona tlongo tlo tla ka thiba ka Jesu ka mane ka la hakwe di 14 tsa March the latter glory modimo a mpolekele lona e leng hore mokgwa wa ho dula e tlaba o fe hona le mokgwa wa bjale o reng ke lefile haka ntate bana ba rekileng tsa sekete ba tlo dulella pela stage ke ba tshwarela ke stage ke ka Sesotho ba tlo dulella pela stage mme bana ba di ba lefileng ya mokgatlo wa bobedi o dula ka morabo o dula ka morabo ntate Google ke rata o dula morao ke bone batho di meketing ena e nang le dibuela ho letsene tse kgolo di ba pela batho ba ka pele bele sebetsa ka di hlolwa ke lerata le tla e sebetsa ba ngore re se ga batho ba baya ba ka pele ha ba fihla ka pele ba bjalo fihlo ba bolaisa lerata batho ba sebedi le bohloko tate ka lehlonono ke bone batho bana ba ditlo sebetsa le bona ba tsona dibuela hole ba kgona hore ba laole mokgwa wa taba ina sound ya modumo ho batho ba haufi ka ndira o lebohela ke a leboha Minister Spokes ke a leboha atle ya hemra ke a leboha ntate ke Minister Spokes ke abuti poloko eo he ke Moshana Simonkong kwana ya re mo ratang haholo hobane o tumisitse Lesotho o sebetsa le Joyous Celebration sehlopha sa matjhaba se sebeletsang Johannesburg Africa Borwa mane mme ka o sebetsa le sehlopha seno le yena se le sebini sa matjhaba mme ka yena Lesotho le tumme e se ka banang le boikarabelo ditabeng tsa Lesotho mona tsa puso ditaba tsa bosetjhaba ditaba tsa bohahlaudi ba ka molemoha hore re na le motho wa mofuta o tjena hona le dintho tse bitswang di brand ambassador Minister Spokes a ke a fetoe brand ambassador ya Lesotho mminong ona wa sejwalejwale. Shalom alaikum.